Hainhai Srangsal horo huiza koktomani bisingte Kodomtala Forest Bit in charge Abhijit Dasne Chaitok Mumbai TR01X-1902 Marini Khungsa truck Malkhungo Naitugwi Mankha 100 CFT Bijra Kath Patimung Dormonogor Kodomtala Laharo Koktomani Bishingte Mankha Srangsal horo Kodomtala Forest in charge Abhijit Dasne Thani Kaisa Huiza Koktoma Shokmai Mani Hanei Patimungni Koktoma Markino TR01X-1902 Marini Khungsa Malkhungo Kashonani Bagai Habawa Onkorka Kodomtala Bolong Perengni Adong Rock Paithago TR01X-1902 Marini Khungsa truck Malkhungo Naitugwi Manjaka 21 feet Bijra Kath Hatiwabuni Hatidor 2.5 lakh Hai Ungnai Hani Shaka Kodomtala Forest Bit in charge Abhijit Das आज एक इन्फॉर्मेशन थी उसके बेसिस पे हमारे स्टाफ ने धर्मनगर एफपीओ ज्वेलरी और बाकी सब स्टाफ ने मिलके यहाँ पे एक एसएमएल की ब्लू कलर की उसमें टीक टिम्बर जा रही थी तो बरगुल और महेशपुर रोड पर से इस चीज़ की है। कितना होगा सर? ये अराउंड 100 CFT के आसपास होगा। उसके साथ कोई मिला क्या सर? अभी वही एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसके बाद में तो फिर जैसा भी रहेगा वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। Fiaba Amalkhoni driver Patimung Thani Khari Thangmani Bai Robinaragi Manlia Kodomtala Bolong Bedeni officer struck Fire Shalabo Abhai Shaktharmung Nahar Zaknai Hani Shaka Kodomtala Forest Beat in charge of Abhijit Das Patimung na Tigi Chaituginaito Mungo Onkor Zaktabo Kodomtala Bolong Bedeni officer struck Bureau Report Chini Khorang